Hello. Le voina hian SPSS mandan kan zirdona ahma khan chuanin PSPP a normality kan data anormal le normal lo en dat kanin zirtir towa voina hian chuan SPSS kan han ti chin lokanga chuta chuan a IFM kim zokin I test ti tlak zok ken tir chin don chu ani I PSPP a khan chuanin hemi normality test kan tina turatana I kan man thin lar tak tak Kolmogorov Smirnov test kan ti le Shapiro Wilk test kan ti kha ati ve theilova SPSS a hian chon olsam takin ati mai theya chumi wa chon PSPP kan mangdon ani chuan normality kan test du raman ni chuan descriptive statistics atang khanen ri skewness le kurtosis kan ena -2 atanga +2 inkara khang te pani property pani te kha descriptive statistics pani te kha a omani chuan normal anga kan ngai theini kan tia amaro chu kha a fel del dewa wangin I atak taka chuanin khami kharin tlak ber ran pa lem lova entinan I PSPP a chuanin mean median le mot kain tluk nai MT te pokha descriptive statistics a khan voile khata minen tin hal mei boxi lova chuwan chon PSPP I chuan SPSS hi thafeni ti kha lo helok tai la mane ro chu to fe zo kani ti te po kan thiat sa ni to kha ti chuanin SPSS a hian normality endan kan soyanga ten ama lecture video masa a kan soitel tak lo partial correlation le multiple regression chung changa kha kan soitel don bok ani ti chuanin kan data nei hi alo ni ta a he kan data nei a hianin normal le normal lo ti hi admission test ti te BCom marks ti te HSSLC ateng te hian endu don tai la intinge ka tiang hei SPSS I interface alo ni to ta a data ka pek masak chewa khanin BCom marks ti le class 12 marks hi katel lova tu na hian hei karon tel thar ania hemi hin kina link te po karon la thon le don chunia ti chuanin normality kan en don ani chuan analyze a kan lu tanga descriptive statistics sai kan lu tanga ti chuanin explore a hen kan lu tanga kan data kan check tur normality only amlo kan check tur ho kha entinan hemi pathum hilong ni ta se hei alema tang point scale data ni ti kan thengal meya hei hi dependent list ti hen ta hen ka da lu tang heng ho tan hian normality kan en dona ti chon plots ti hi kan click anga chuta chon normality plots with test ti hi ka click anga stem and leaf ti te chu mang ta lawela helai te chau hi kan en du tur ani boka wangin ti chon continue ka tianga okay ka tianga heta hian descriptive statistics minan tira skewness te kurtosis ti te hetianga po hian ani veka mean median ti te entirnan mei admission test a hian mean chu 47.35 alo ni ta a chumi ba ka chon median hi 49 ani in hlat vak lo thing khan skewness a ting te chuanin hei -2 le +2 inkara omiom lo ti te kan en theya om ve ve a chuwan chon normal ang te pona pom the ni ti te kan soi thina maro chu apoi mo lai ber jok ta ka chu hemi hi ani ta ne helai en taulan test of normality ti kan mu a heta hian test ni kan mu Kolmogorov Smirnov test le Shapiro Wilk test kan mu a Kolmogorov Smirnov test hi test popular tak mai test lar tak mai ani tin Shapiro Wilk test hi chu a strict zok a robust zok ti nan soi fo thina chunga chuanin kan du tura chu 0.05 is sang ani significant low p value significant low 0.05 is sang kan du ve ve a chan chu hemi test hianin I min entir turata na min enpui turatu machu normal curve le normal distribution le tunaka distribution hi are they significantly different to each other ti khamin entiratum chunia 0.05 I neman chun it is significantly different
kan ti dona chu tin chuan not normal ti na ani mase 0.05 ai alo san chuan a significant lo chu wan chuan in normal data le tunaka data tengte hi they are insignificantly different in thutluk na kan siam the ni chuan 0.05 ai sanga khan not anormal le normal lo chuan normal ang zong in min tluk pui ti na ani kan soi non le lok teng katrong kam kha boi de mai thei 0.05 ai niam chuan not normal kan ti a 0.05 ai san chuan normal anga kan pom don ani chuan marks obtained in MCOM admission test hian taila significant level hian taila 0.05 ai chunga omani Kolmogorov Smirnov test hian 0.05 ai chunga oma not normal ania masa Shapiro-Wilk test kan chuan 0.05 ai niama oma hetai chuan in not normal min ti saka ta hian normal min ti sak ang tluk ani chu 0.05 ai na sanga hi significant lo hetai na significant chuan Kolmogorov Smirnov zoka hi kan interpretation akan manganga asan chu normal turin kan du miawa 0.05 aya asana wangin not normal nilovin anormal anga kan pomanga a significant lova amaro chu bcom mark ve thungi entaila 0.05 aya niam fea Shapiro-Wilk test a 0.05 aya niam fea chu wanchon hei hi chu engti kongjong ma in timei te ang hemi data hemi result atang hian chuan yang normal anga kan chal the lo ni 0.05 in an niam tata a significant tata chuan in not normal kan tianga he ve thung hian taila HSSLC mark a hian chuan 0.041 kan en chuan Kolmogorov Smirnov test hian chuan not normal min ti saka amaro chu Shapiro-Wilk test a hian chuan 0.05 ai sana wangin normal angin kan interpret the chuan HSSLC mark b ka hian chuan Shapiro-Wilk test in normal anga min declare saka ni wangin normal anga min declare sakani wangin Shapiro-Wilk test hi kan pomanga chuan hemi b ka tan hian chuan joint interpretation soi don taila marks obtained in MCOM marks admission test hi chu normal Kolmogorov Smirnov according to Kolmogorov Smirnov chuan percentage obtained in BCom exam chuan in not normal ve a significant ve wangin chuan in interpretation danglam thei ani lova HSSLC a hian chuan Kolmogorov Smirnov test chuan in not normal minti saka Shapiro-Wilk test hian normal minti saka chuan Shapiro-Wilk test mangin normal anga kan declare don ani khami kha normality test kan en dan tur chu aloni ta a ti chuan in chulai chu normality kan soina chu ani maya tuna kan en puile du chu partial correlation ani partial correlation kan ti chu enge influence omakha partial out control chua dei khan enge pure correlation hriat theina hemi hianin min pui partial correlation kan ti chuan partial correlation a chuan in entian A le B in kara relationship partialing out the effect of the C A le B le C variable kan ya entian A B C A le B in kara relationship pure correlation kha C influence tel mi lova adin muna ka hredu don taila C kan partial out don ani kan control don tina ani chuan chumi kan control theini chuan A le B in car pure relationship ka kan thre thei don ani hemi tel lo hian ti chuan in partial correlation a chuan ni analyze sain kan lu tanga correlating kan lu tanga partial ti hi optional lo hal me kan click anga chuta chuan en tin nan BCom marks MCom admission test le BCom percentage an mu in car relationship hi kan thredu ta a plus 12 a an mark mo hi partial out a control chuak taila labo ta ngilang enge admission test le BCom mark in lai chin na ti kha kan thre thei don ani chuta chuan in thil pakhat kan ti lok anga option sign kan lu tanga ta hian zero order correlations ti ka click lok anga ka continue anga chuan min en tir tura chu kan partial out ma le kan partial out nu kha min en tir don ani lo chuan hemi kan off ani chuan partial out nu chok result min en tiranga mase hi kan click tel ani chuan
partial out ma le partial out nu min tir don ani chon okay kan tianga helai hi ka soita kan khan zero order ka click awang khan partial out ma hi hemi chin chunglama hian min tir ani hemi chin chunglam noilam pang hi partial out nu ani dona en taula mcom admission test le bcom mark helai hi mcom admission test le bcom mark helai hi mo hemi hi a coefficient to 0.032 ania 0.032 maro chu p class 12 marks han partial out date tai lang chuan admission test an mark muzat le bcom marks chu 0.043 ani tadei ni 0.03 le 0.04 difference omtin ani chu a danglam omtin ani chu coefficient ta hian chu chu soi tuma chu class 12 marks hianin chete in hemi correlation mcom le bcom mcom admission test le bcom in kara hianin relationship hian effect ani veti nani helai hian chu chungzo ka soi ta kan khan heta hian chu anin class 12 mark influence oma chu ti chunga in correlate na relationship coefficient chu 0.03 ani ma se class 12 marks kan partial out chuan 0.04 aron chakret class 12 marks kha kan labo heta hian chuan chu partial correlation kan ti chu alo ni leta ti chuanen I multiple regression kan ti le chinanga multiple regression a hian chuanin regression kan tianga linear kan lutanga chuta chuan marks hi outcome a lo da tai lang chu outcome predictor te pahni a chuan mcom admission test it that lo chu bcom it that le class 12 atangin ahong chawani ti tai lang hei outcome ani hei predictors trong kam dang chu mangdon tal hei dependent ni heng thei independent lo ni ta ni ti chuanin kan ti dan tura chu thil ka kal complicate don lova I tin assumption sang hi linear regression angat pein chona tama ma se voina hian chuanin ati dan hote holam devin I hanzil tir mai cheu ka tuma wangin simple takin ka kal mei don ani ti chon okay ka click anga chu ta chuanin hei chu apoi mo vak lo helai kan enang heta hian multiple regression minan tir ta ni kan outcome le kan predictor te pahni in kara relationship pakha kan en dona chu chon minan tir tu ma chu a relationship chu heta pakhata chuan mcom admission test ania chumi chu predicted by bcom marks le class 12 marks aloni ta chon hemi te pahni tangkop le hemi in kara relationship hi chu 0.284 aloni chu kanan square chuan 0.081 aloni omje taka chuan 0.081 emo a percentage hi hemi hi atniam lutuka a influence hi atniam lutuka chumi chu 8% vel bora hi hemi class 12 le bcom marks tang kopianin admission test a influence nei kan ti theiani hei percentage interpret turani kan ti kha ti chuanin 8% vel de chawi hi hemi te pani predictor hiana predict ani wangin hemi te predictor pahni nilo hi 92% vel bora heta hian chuanin thil dang wang ngongani tin asoi fe theni chuwan chuanin he tuna ka thil ti tuma hi admission test hi an bcom mark le an class 12 mark ma predict ka tuma hi a fu don lo ti kha chiang hal ringot ta chan chu chumi te pahni chuan bcom le class 12 khanian 8% ba kha ava influence phasilo ava effect phasilo wa abang dang 92% ka thil dang ku ta khan om box se chuwan chun regression hi dikta ka chuanin a hlau thon om ati chi lutuk don lo ti kha hemi tang ringot po hena hriat thei ngalani chumi ti chiang tu ta chon hei anova hi lom veleta anova table hianin atuma chu kan data nei teng te hi
prediction tina turatan regression tina turatana fit lo model kha fit lo min antir non ta chuta anova tanga ka hria du bera chu helai significant level a hi ni significant level a hi a significant a 0.05 aya niam chuan kan model a hi fit prediction tina turatan regression tina turatan ka information nei hi thatok tina ni ma se ta hen en ta ila 0.211 alonia a significant talova chuwan chuan outcome kan nei I mcom admission test akha predictor patni bcom le class 12 marks mangkhanin han interpret tir chi ani lawani ti khata po hena chiang ta ni anova hian a significant lo wangin prediction tina turatan kan model kha fit lo ti minen tirani ma sen tin nan ka soita kan khan significant level hi 0.05 ai lo sang sa lo seng chuan kan data hi kan information nei hi prediction tina tan regression tina tan a fit tina ni dona acha dona ma se tuna big hen chuan kan data hi a fit lo ani chuta chuan kan thu ni lowa diktaka chuan information kan phak ang token research kan kalpuya kan han lakhoma chung teng te chu data interpret na turata na a fit lo khan ka va thu te chiang ran pa lem lo data om dana zir khani vemio wangin regression po ka du dai ka ti theyang a ti ri ko thei chong lo ti kha hem example atang hina chiang khop me ma se example sei ka tan hem hi data fit anga lo ngai tai lang ado tu hen kan kal thalenga coefficients kan hudon ta ni chuta chuan constant kan ti kha a value kan ti kha kan huwa chun b1 le b2 kan hudon ta ni multiple regression a chuan regression panga a chuan ti hen soi tai la equation a kha y equal to a plus bx anita mase multiple regression kan soi chuan predictor kha pakhat item kan nei wangin independent variable kha pakhat item kan nei wangin a plus b1 x1 plus b2 x2 chumi chu variables engzat ne kan nei predictors engzat ne kan nei zir khan khalai ingeng I b1 b2 b3 up to bx thleng khana kal thei ta ni chu teng che chuan predictor kan nei za ta po chu teng chuna kal don ta ni chu wa chon hemi big angel predictor patni kan nei a think an equation kan siam mangai ta ni y equal to a plus b1 x1 plus b2 x2 ti kha ka info a ka regression multiple regression equation tur along ni don ta chu ta chuan engting nge ka tiang y chu ka outcome chu I mcom admission test kha alan direng dona y equal to ai ya 77.922 hi kan dang a value chu long ni don ta chuan plus b1 chu hi ni don ta ni 0.068 y equal to 77.922 plus 0.068 x1 along ni dona x1 na chu bcom marks along ni ta plus minus 0.588 chutin chon plus le minus kan da kop chon minus along ni me dona minus 0.588 x2 along ni don ta ni chu kan equation kal dan tur ani dona kan soinon le lo kan equation om dan tur chu y equal to 77.922 plus 0.068 x1 minus 0.588 x2 along ni don ta chu mi mang chon prediction kan kalpui don ta ni hetiang kan soyang entiana b comma khan 99 marks lo muta seng class 12 khan 99% lo mu bok ta seng exact nge mcom admission test a muang ti kan vak predict thei ta ni kan data fit ani chuan aseka soyang khan tuna kan data takhi chu chumi prediction ti nan tan accurate don lova kan data fit lova chu chung chon example sei ka tan data fit anga kan ngai prediction ti don ta lo ngai tai lang chuwan chuan mcom admission test ka mark muzat tur chu is equal to 77.922 plus 0.068 m comma agati b comma 99 0.068 into 99 minus 0.588 into 99 kami ka solve anga ti chuanin m comma admission test ka mark muzat tur aron suak don ani chuta chon hangai to le lok ta ula hela hian t value le significant level kan mu boka hela coefficients table output a hian amalte ten kan coefficients technique te hi a significant em t min en puya ni arin tlak em t min en puya constant b ka hi chu a b ka hi chu a significant ani 0.002 ma se b com coefficients I hela yap kan muwa kha b1 a kha chu
a significant lo a chan chu 0.05 ai na sanga chuwa chon hemi coefficient hi rin tlang lo phot chon minus 0.588 apo hi 0.082 ania a significant lo le chuwa chon hei po hi a reliable tok le chong lo tuna kan data taka hi chu prediction ti nan tan alak tlak lo ma se multiple regression ti nan tan kan data karon chop chuan ni mio wangin chuting chuan example kan han set sin ani ti chuanin SPSS kan tia chu kha alo ni ta a SPSS hi tool poimo tak ma se man ton tak ani wangin kan mang fo theilo wa kan ti fo theilo ti kha I kan hriat wangin PSPP po kha kan zirtik ram chu ani ti kha sheila a thome